Desember tu tiabu ngaulan awang pama Pakistan checkpoint nyoi sibai yong la chonyang a hakia wetan na ngobu nyoi kem nyoi jada kada khung cha bayang a menyi sengbu tau ba group se yi sengbu kada lan bayang a imanda moksa yong la kepuma Pakistan sibai kada wok tengoi sa tuyang ki seibu ngaulan adau China tamnang hayang boy social media hayang mabu kadalan ay bua Pakistan hay anyu Afghanistan ni hokka saudumu hongobu lakawen bu hongi o anyu iman nying da hokka wangyang paima pa Afghanistan na kepuna ngonok sa kada mabu lan na kia mong su te bu hadau China tanang December tu tiabu ngaulan ni sebu bama BJP jeng MP Member of Parliament adau kata Manoj Tiwari semenbu kata adau India jeng currency value India jeng ngan value yebu adau awanga 80 teman jeng ngan India Amerika jeng ngan kauja nengoku hayang boy saaba 90 teman jeng ngan 90 Amerika jeng ngan kauja India jangan value ye kan ye buda hango ye jeja temana value ye ya boy India ngan hai cholak tau ye wa India da hango effect jinang jasa haki BJP boy ba MP kada ja haki ibu jengna sa mabu social media ma hadau kada ngawang anu hangki boy ba ja nango yang hadau India ngan value ye bu ye sengba ngawu sa yong kadalan mopu hadau China tamnang December tu tiabu ngaulan lem sebu bama Sonia Gandhi teman mabu sengok laksa mongham tenang Sonia Gandhi Rajiv Gandhi iseko ane bajem Sonia Gandhi aha jeyong pada Rahul Gandhi semenang tiang anak ia Congress Party jeng woi baca ngonang ane bajem hadau Sonia Gandhi hadau ya party ma teman jeng Prime Minister Modi Vishnu Mengpu nginang celau sang sawa angsi anu iyan maya angsi sa Vishnu Mengpu nginang tauda mabu online social media mabu memes hadau ba leng habu numano hadau picture mengiglak noksa mengiglak hadau ba terlailak jengna sa inang December tu tiabu ngaulan beli sebu bama USA landa India da jingha pai tarif lakai pa nanggi sa jingha tarif lakai yang ngobu hadau seun sa increase na meng pa nanggi sebu hadau China tamnang hadau Donald Trump hay anu iman boy ba boy bu hadau boy balan iman meeting jim yang pai ma hadau tarif enbu tarif increase na meng pa nanggi sebu hadau China tamnang India wong USA da son na ngobu hadau swasta ma yobu jingna sa pai kom ma yobu jingna sa USA jeng wong ba USA ma kaham manwai balan da ngai bu wong ba sak India wong ba swasta ma pai kom ma yobu jingna sa tau jingna USA lan na hambu USA lan na kaham manwai bu ma ngai bu wong ba pai wan bu jingna sa public yi sak yang boy India wong pai khaya yo bu jingna sa India wong sak bu jingna sa America ngobu kaham manwai balanda hakia sokali da tongbu ani bajem sokali da protest na meng yang pai ma India jeng wong America ma yo ngobu hadau da tax lakai ba nanggi sa ibu hadau China tamnang December tu tiabu ngaulan nga sebu bama Pakistan jeng defense minister ba ibuwa Pakistan na jeng mai country ja ngonang sa ibu nginang ani bajam imanda awian country lan na polakai hadau ba country de imanu yong ameng puhalak sa ibu nginang ayang boy mabu kadong yu kadalan sengaman bulan hadau bada yongan nilak pangau ibu yang sa yongan ni nyaya kadalana online ma haki dambung inang Pakistan na terrorist lan payo yuhok ani bajam aniyo
alau country lan behu yok sa imana haki ibu ngiyanga ani baca meno imana cengmai country ja sa ibu ngiyanga kadalan yonga nyinya ya hai hobu Pakistan country de haki ibu ngina December tu tiabu ngaulan vok sebubama former RBI governor RBI se igama Reserve Bank of India ngonang ani bajam agent hadawa governor ba alam ba ibua India da mabo tariff lagai bua India operation senduma Pakistan na India ni hokwanda Donald Trump lakta usa ibu da lakbu jasa jejeba yunyeng da lakbu sa India woi balana Donald Trump lakta usi udah nyam lakpa ye je se ibu jengna sa Donald Trump tau he bang mai ba na yi ibu jengna sa ida yi lo yi ibu jengna sa India da mabu tarif lagai bu ja sa atau former RBI governor hake ibu atau China tamnang ani December tu tiabu ngaulan nit sebubama jadiskama Nexel sa menbu paulan iyong ba ngi kama anu tau ngộ jeng ngaulan information pa kama sokalia kru ja palak sa hakia ngauyan bujeng na sa atau nexal kung kada pan menyi dengoi sa atau woi bau umyang au yin e po kama ngen kru ja palak sa sokalia jan bu kada inyeng ka tani saranda na meng sa ibu atau China tamnang December tu tiabu ngaulan tat sebubama uti sama adivasi lana kada Bangladesh ma paibu original iman paibu Bangladesh ma paibu sinang yang bu India ngobu atau jeng kadalan noktan tau jeng kadalan noktan khoja tijaban ngobu kongkem ada cak ke suwen yang ke siang ke tau hang nai se wanda atau adivasi jeng Nauyaja imana atau Bangladesh ma pebulana poyanga toy wen bu jeng na sa atau ba puha buna adivasi lana atau Bangladesh ma payanga ngobu atau noktan khoja tijaban ngobu ajak ke suyang ke seibu atau China tamnang December tu tiabu ngaulan tat sebupama Japan de teni yong menga December tu teni yong menga menwi la yang ge si yang ge tama kada tapan dengoi sa maya yang ge sa yang ge yang boy India da menwi le wanda yang boy India kadok atau Gujarat sa menbu nyu jeng da menwi le wanda kada haja ni dokter li yang ge si yang ge India da menwi pai wa jing a siong se le bu si yang ge yang boy Japalan yung advance na meng bu nginam imana second world war ma te han la kep tam yang pai country jang nang Japan na yang boy sa ala na phot tangai bu sen na advance na meng bu nginam aniu kada India da manwi le wan da kada maya wa 1,66,000 kada maya yang ge si yang ge siang aja meniu nok meng bua 4 lakhs dokter meng yang ge sa ibu atau China tamnang December tu tiabu ngaulan tu sebubama China kada ja atau jin kem pana payanga yin kem laka Agra yang aja meniu Delhi Jerbo haki u ta kem lak chang na laya kaling yang phaida Jammu and Kashmir ma kem ngop jeng na sibai la na tyang ge siang ge siang tyang chika le wanda black simo atau black market ma sakpu atau dokumen su je phaba dokumen se phaya bo ki sakpu atau black simo yang ma tau yang ge siang ge siang mabu da police la na chika kum nong ma pho ang yang le wanda social media mo kata jeleng lak tui leng bu kata jana ngoyang ge se ibu atau China tamnang tiabu ngau halan